Umwe mu ba content creator bakomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda bazi ibijanye na entertainment ukuntu ikwiye gukorwa no kwikorwa ariwe Dumba yagize icyo avuga ku gihuha cyakorewe Kiriko Akiri igihe yari mu giteramo cyabaye ku itariki 19 ejo bundi hahise, aho yagize icyo avuga ko aravuga cyane neza aganisha ku banyarwanda ndetse aratanga n'impanuro ku banyarwanda ndetse kandi yongera avuga no ku barundi. Guys, reka ndagusaba imbotera kwa subscribe, like, share na comment kuri YouTube channel ya Wida Visual ubikore kugira turabana ku munsi. Ariko rero let's go. Muribuka igihe Phil Peter azimirizaho Double J ibyuma kuri stage, ndashaka kubabwira ko ntabwo byarangiriye aho. Ibyo bintu byasize igisebe muri showbiz yacu. Showbiz nyarwanda irimo abantu b'ibigoryi benshi kandi bibaza ko ari abahanga. Ndaje mbasobanurira bitewe n'imitekerereze y'abanyarwanda ukuntu mbizi ibi bintu ni ibintu bashobora gukora, ariko kubera ubwenge buke mwe mwibaza ko ngo murimo ngo sinze ngo murarwanya abarundi, muba murimo murangiza music, kandi mwa bintu mwe abantu muba muri aho ngaho mukora ibyo bintu uburi just akadije, nta kintu wakoze, nta kintu ufite na impact ufite kuri industry, ahubwo wangiza abantu ibintu baba barimo barabubaka hano inyuma man, ibintu tuba twubatse murimo murabyica fuck. Mundebere nk'ibi ngibi wabyita iki? Mumbabarire mumbwire banyarwanda ibi mwabyita iki? Kabiri mu rugo abarundi baje go performinga man, ibyuma akaba ari bwo bipfa. Mundebera akavuye ngiye kubashirira mu munsobanurire abantu mani barategereje, ugasanga mani ngo ibyuma birapfuye kubera iki bipfa, kubera akiri ko ari. Rero banyarwanda ndabona mwayagaye cyane, ariko reka mbatangirire gutya. Ngiye kubatangira mbaho urugero. Guys, umugore mukase w'umuntu kenshi ashobora kuba ari kumwe n'umugabo we, ariko umugabo akajya kubona umwana we yarananutse, ariko uyu mwana ugasanga buri gihe aba ari ku meza n'abandi bana, ariko umwana akananuka. Ntumenye umwana ni iki kimunanura, ko iyo turimo turarya nawe aba ari ku meza. Kumbe umugore iyo umugabo adahari agenda akamutuma kujya kuvoma amazi. Iyo agiye kuvoma amazi agakoresha izo energy, noneho mu gihe agiye kuvoma amazi abana be niba hano hari ikivuguto akamubwira ati fata n'icyo kivuguto cyasigaye mu nuza nacyo genda kimwe mwana wa ni nuza niba hamwe kandaza nako kakarya, ugasanga wa mwana we hari utuntu tundi twinshi agenda arya, wa mwana atajya arya ataruwe. Murabyumva? So rero hano abanyarwanda ndimo nababona muri comment mwe murivugisha utuntu twumvikana kubera muri n'ibigoryi cyane, ariko uko nguko niko mujya mukora abarundi yo baje wacu. Mushiraho supervision ari mbi, mwarangiza mukahita muvuga ngo ni coincidence. Kubera iki buri gihe musigaho supervision mbi abarundi iyo baje wacu? Why is it that there is always coincidence yo kuba hari ibintu bibabaho? Kubera iki musigaho? Ntabwo ushobora kumbwira ngo umupilote, urumva ngo umupilote ngo araza ngo kunegereja ngo iki niki. Iyo unegereje uri umupilote, indege iragwa, indege irapfa, abantu bagapfa. So dibizi kubera iki abarundi bo mutabakora nkaho muri mu ndege? Kubera iki mutabafata nk'abantu muri mu ndege mukavuga ati no, nta kibazo kiza kuva ku barundi, nta kibazo kiza kubabaho, reka tubikurikirane. We Phil Peter yicari iyo ngiyo ukagenda ukicari iyo ngiyo warinze ukaza unyibwirisha ngo nta kintu kiba byakoze. No, mugomba guso ibintu by'abarundi bigomba kuba biri supervised very well iyo baje mu Rwanda. Otherwise turaza kubura abakiriya bagura ibintu byacu. Abarundi nje I guarantee you peace of mind guy, I guarantee you peace of mind. Biragoye ndabizi mani ibi bintu showbiz ndayizi cyane. I guarantee you peace of mind biragoye kugira ngo usange umu DJ wo mu Rwanda, reka mbivuge ndabizi ko biza kubaraburiza. Umu DJ wo mu Rwanda agiye agashakisha indirimbo y'indundi ngo ayizana ikiri mu Rwanda. Ibyo bintu biragoye cyane. Ayifata ari nziza avuga ati nabonye ndimo kanagara karimbo k'abarundi reka nkakine. Abarundi ibyo bintu barabidukorera. Abarundi bashaka indirimbo za Bruce Melody, ari umufana wa Bruce Melody agahiga hasi hejuru akagenda agakina ku maradiyo y'u Burundi. N'ubundi n'indi radio bakabagatwikira Bruce Melody, bagatwikira abantu bose. Iyo bagiyeyo n'abavestina na Docas man imihanda yose irakinga bro. Ariko ibyo bintu mwebwe baza mu gihugu iwacu ugasanga gakommente ngehengwa abantu ngo turusha ibihumbi 100 mu barusha imyaka 100 yahe. You dumb?
wowe abarundi barusha imyaka 100, you dumb, you stupid guys. Ibintu muba murimo murakora, muba muri iki soko, abantu ni miliyoni 13 mani bumva ibintu byacyo kandi bakabigura, mukagenda mugakora concert bakishura, and then bazi wacu mwebwe mukabafata uko mwishake mugasho ndemeye bishobora kuba coincidence, ashobora kuba coincidence ibyuma hari ukuntu byabereye na n'umuntu wabifasheho na n'umuntu wabifasheho, ariko kubera iki supervision yibivuga ari mbi abarundi bahari. Why do you leave room for error? Kubera iki musigaho room for error abarundi yo baje wacu? Kubera iki error ibaho? Mwarangiza mukaza kwifashisha ko njyewe sinari impari, njye nabura ni mari singiye wabikoze. Dikir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 
mugomba kubafata nk'abantu b'ingenzi. Iyo baje bagomba kuba ari abashyitsi b'imena, abashyitsi muha service iri hejuru. Mwebwe njese barundi ndabashaka hiki, what the fuck, barundi ngiye mbashaka hiki, ariko ibyo bintu ndabizi. Ureka n'abarundi niyo yaba ari abanyamurenge, niyo bari abanyamasisi, niyo yaba ari abantu bahe uzi ko bumva ikinyarwanda, ari abantu benshi, tuba tubakeneye abo bantu. Niryo terambere. Si terambere mwebwe mushaka ni iki? Visit Rwanda gusa niyo mukeneye. Visit Rwanda niho tuzajya dutegerereza nuza. Reka si iryo terambere, Visit Rwanda si iryo terambere. Nibi ngibi ndimo ndavuga niryo terambere ry'igihugu. Yindi terambere mushaka ni iri. Supervise fucking Burundians when they come in Rwanda. You are fucking dumb. Muri ibigoryi, you fucking dumb. Supervise abo bantu nibo tukeneye, turabakeneye, turabagurishaho ibintu byacu bro. Turabagurishaho ibintu byacu. Aho kujya kubona ibintu biro biravuga ibintu by'ubugoryi bwinshi man. Kiriku ntabwo yigeze avuga ngo Kiriku ngo yaravuze, Kiriku ntabwo yigeze avuga ngo sinzi ngo ntabwo avuze imiziki. Kiriku yaravuze akavideo ngiye kubaka ukabashiriramo, akavideo ngiye kukabashiriramo. Kiriku yaravuze imiziki y'abanyarwanda ntabwo irimo iravuga i Burundi nkuko na hano itarimo iravuga. Iyo hano mu Rwanda harimo haravuga ahanihe, harimo haravuga kumsa. Ni Burundi nkuko mubona irimo biravuga hano imiziki y'abarundi, ni Burundi imiziki yacu ntabwo irimo iravuga. Arongera aranavuga ati sukubera ko batayivuza muri ibigoryi. Arongera aravuga ati sukubera ko batayivuza, nuko ariyo miziki myiza irimo iravuga y'abarundi niyo yakabaye irimo iravuga ku radio. Aravuga ati hari n'uwa Bruce Melody urimo uravuga, awushiraho wowe ukomeza umubaza nuza wa muhungu, ukomeza umubaza ngo ngese ko Tombe ntivuga. Aravuga ati Tombe ni yakera, yego barayivuje ariko ni yakera. Ubaza Delicious, avuga Delicious nayazi, nanjye Delicious sinyizi, ifite mastering imbi, ntabwo ikoze neza. Umuntu nka Neringabo yakabaye arimo erega yanditse neza yego, ariko indirimbo imeze nk'uko nguko irimo Neringabo ntabwo yakabaye iri mastering uko nguko. Mugende mu bibaze Element araza kubabwira ko icyo kiririmbo ntabwo cyumvikana neza. Natwe tubyumva tuvuga ntabwo ari bye, ntabwo Burundi babikina. Mubira biharaye kubera bisaba umwana yandika neza, ndamuzi ndamwandika neza, namumenye nakira mutarana mumenye. So ni Kiriku nta kosa yakoze, akavidonye kukabashiramo bashaka kukabona mukabone. Nga urumva nturangiza umbwire niba Kiriku ari ikintu arimo, niba hari umuntu wari yamugiriye shama nibyo ngibyo, nukwira n'ikigo cyataze ataje no kumva. Emo mushaka ko abantu bose bajya muri interview bakazajya bavuga bya biboro byanyu bya ba Kevin kandi bagenda bavuga banuza. They don't know. Murabizi ko abantu bajya batanze b'abanyarwanda ntabwo bazi kuvuga mu biganiro. Ni nayo mpamvu mushaka ayo matiku ya buri munsi. Kiriku n'umuntu azi gusubiza ukuntu yasubizanye ubwenge. Ntange niko navuga kozi niko kuri, kuko ni ukuri. Sike Grand frère, ariko ntabeshi nta muziki y'abanyarwanda mu Burundi iri kiravuzwa kabisa. Bitavuze ko itovuzwa oya, ariko ntayihari kabisa. Ntayihari iri kiravuzwa mu Burundi. Bari kuvuza iz'abarundi nyine ahanihe nkuko ngaha bavuza ahanihe komsa. Nizo ndirimbo zigezweho mu Burundi akakanya. Ariko hari indi ndirimbo imwe ya Bruce Melody ivuga ngo pakuba nisi. Niyo ndirimbo yonyine gucuranga mu Burundi. Nayo si cyane. Kiriku ubu tsunami ntabwo iri kugenda kweli. Nasekubesha. Na tsunami. Ni tsunami. Use Kiriku nivyo. Kiriku Tombe ntabwo iri kugenda. Ariko izo kuva hanihe ije. Ntabwo akibirira ndakuzi. Use Tombe ntabwo iri kugenda maji. Tombe.
tombe zimaze tombe igihe. tombe Zimaze igihe. ariko nyine rega naha niho imaze igihe aha nese muza amezi atatu imaze delicious delicious ya Neri Ngabo na ariko ubwo ushobora kuba utayizi no bita Fremo ni ya Fremo na Neri Ngabo ariko ubwo nito